Uchokerie nkatho mutegerero TV ni kiumia kingi kagita kangi gake gakugwatana na ugwa kiri mubango jwa ugima ni utonga ntukana turenda kwariria mantu jege blood pressure kiri kurubarito oni bitagwa ntinyari kinyo ketha wina kiuria na about kurukira 23578 ijire ithatu ithano mugwanja inyanya kurukitore live ukurukira mutandao wa Facebook na kinya YouTube oni bitagwa ntinyari kinyo turi live kuma kiri sibitari ya Mawa Methodist turi na mutaram gatukevye atwire dietorawe karibu sana daktari bwaga ntubakona kanya kuja korana about kethe mutegero rutibyo turi dietora yaku nangogira wita kiri sibitari ya Mawa Methodist mugeni mono Maria twa mbetagwa Dr. Trevor Munene oni ni medical officer nditaira nguge aja Mawa Methodist Hospital na ndi daktari kere rwangirwa maternity na nkarite tuge o mieri 5-6 wow na barabara budget bara ya nyuma mieri o ire thatu ni bambona ite au maternity oni ndi mutori kuma Rotera rwa Imenti South yes tomerete au Nkobo High School na ndi mutori na ngokena muno kwetho ndi aja kwaririria mulimo jwa pressure kere ama betu na sino tokena kutha twina gwewe aya atonjire kiri rorero antukuya na arua why is it important kana niki kwina gitumi kwetha tukiariria blood pressure kiri kurubarito mutegeri no achiurire niki tutikwariria BP generally niki kwina gitumi kwetha tukiariria blood pressure kiri kurubarito kai high risk akai ongerekete muno kiri matura jetu why is it important that tuna conversation yeje ugorogwa na arua nkwenda mbele kwambia na kuga mulimo jwa pressure ninto ya kere family jetu kere baba betu na kere mami betu ende ngwetekia gitumikira tukwenda na arua kuraithiria mulimo jwa pressure kere mama betu bara beregirete bana niko twika ati aja mulimo jujone chokweja na effects side effects jomba kwa affect normal pregnancy okona na kwena risk ya kwethira kwena mantu mama ingi muno bage apeni teria mama kwirigira mwana na ena pressure tuzieta complications na rimwe na rimwe ni beja sibitari pressure ire iguru muno ugatwika nondu bwa kwaga gwitanwa wega kana kwirigira thina ire jumba kweja ugatwika pressure ira ni kureta bad outcomes kauga takutuge koteo uria ke mami bethera beregirite kugwata mwana ena thina jia mwiri kana ko pass after delivery timanisha mwana kwaga moyo kwou tugeragia muno kwaririria nteto eje ya pressure ni gutwika ati tukameaririria mapema antu beto ba miru bamenya kuraithirwa mulimo jojo mapema jwa pressure na tukarigeria bad outcomes tatuge kwaga mwana kana outcomes indu kujia mwana ajiarwa na mono pressure ni mulimo jo tumaga tukaga inya tukone nya gikukia mami betu ni wega muno kugo nonto it's one of the biggest risk in our pregnancies kwa udi nkwerigira tukaririria nteto eje na tutethereria ntu beto bamiru uria baomba gutetheka na aja Mawa Methodist ni twethero twina clinic ija kuraitha mulimo juju wa pressure kiri mama barabe bakwirigira ana nonto ni jwa gitumi muno yeni aya mbuga mtu no achiria tiri blood pressure mwekuru murito kaimba kebati kuthwa ikithimi kiriko no twanjiria na number 2 niki rimwe kagitaka mokethirwa tuge for example jaoni ntena thina blood pressure ninte BP ntenyunyaga ndawa tia BP lakini kagitaka ndagwatia nda kana ndagwatia urito ukethirwa mtu ena thina ya blood pressure ni mbitrigaga wa mbere ni kwetherwa kwena bara bena pressure mbere bagwata mwana na kwena uria agwata mwana nirio risk kana kuombekana kwawe kugwatwo ni pressure iri iguru kweja ugaitia kwa ugatwika whether
ena pressure mbere ya kugwata mwana kana akugwata pressure nyuma ya kugwata mwana gatuika ira ni kuongera risks ya outcomes iria nkuga ira ja ithuku kiri mwana kire kana kiri mami betu kwogu pressure bomba kuga ni inyera ndamu egotumira gukurukira kiri pipe ja ndamu mwirine kuona na mbumba gutumira example ya ronje rugikuruka kiri pipe wagatwika kakwina gintu gikumblock pipe ya ronje ronje karwejoraga au nyuma rukainyira rugakuruka na inya uria wungwa no ugukareka akiri mwiri kugwata mwana no gutuma mwiri jwa mami wetu beto jogatwika nijo kwiregera kwetho juna ngugi nene zaidi nontu nande damu ya ere tegemea gutethia antu bairi na kwina gintu kithairwa ki mwiri tumitaga placenta ni ego connect mwana na mami betu ukethiriria nande aria ni okwina ngugi nene muno ya nkoro kuringa na inya kanda ekurukia mbi ndamu kuthikire mwana na kiri mami betu bara bakwiregera ana nikitumi muno twenda kubaraithiria pressure jao wega muno mbere bagwata mwana na mbere beja kujiara gitumi ni mbi pressure area weja batiri gukuthima pressure at least maita jairi okay na ndakuthima ta thaiji ngetera mathaa jana jaga kuruka kanda tuthima kairi okay na kwena kiwango turaithaga kanda tuga pressure egwitia na it's good to say pressure ya kawaida ya mtu ithairwa 120 out of 80 na kiri mami betu twambaira kwethira twina kiuria muno tuona pressure yaku igwitie iguru ria 140 igana rimwe ria 40 na 90 yaitie iguru riu nero twambaira kwethira twina concern ikwenda gukunenkera ndawa na gukuraithiriria kwa karibu kanda tumenya ni ata tugagutethia yes imbije kagita kamwe kwibo bonagana bari anini mono kwibo bonagana bari bakuru mono kwibo bagwatagia nda bena mirimo underline na uwe ikubasumbura ni mogwati jariko jomba kwithira jagikira mwekuru ugwatine bwa kwithirwa ari na thina ya BP yawe kagita karari no rito kwenda kugo bwa mbere kiure kikiega muno gitumi ni ati ni wega muno kiri bara baije bena murimo tayari tuge wena murimo jo sukari tuge wena murimo jo ngejwa tuge inya asthma kana mirimo eje ya meri okwigwa ni wega muno mbere ono gwata mwana wethirwa wena clinic uraithairwo ni daktari waku experts to better specialists taja mawo Methodists twina obstetrics and gynecologists clinic turuthaga every Tuesday na Thursday okona nonto murimo ojoria mami betu bena ju okwigwa nejo gutuma nande risk ya mami betu kugwata pressure riria bagwatana na gucokerera kiri kiore giaku ni wega muno turathiririe into biria tukurutha kana biria twina bio mirine bigutuma twithirwa twina thina nene ya kugwata ni pressure bwa mbere turaririria mami betu bara bakwirigirana kwogu ni gitumi gikega muno twariririe nteto tajia kwithirwa bwa mbere bara bena ana tuge twins multiple bara bena twins bara bena a much higher risk ya kwithirwa bena thina pressure mava okay bara bakwambiria kuwenda guceria ana bena miaka iguru ria 35 okuona nontu bwa miri biria tukuria ura tugukara maisha metu na arua okuona wajaire ni gutwika ati bara bena kuongereka kwa kilo tumetaga obesity okay era ni etoma ugatwika ndamu yaku itekumba gukurukira kire pipe iria ja ndamu na wega nontu bwa kuria irio bie na high amount of cholesterol okuona bira bione ni bigutuma mbi pressure itia na pambiririe na kuga ati
rira kwina ndamu tora ronje okurukira kiri pipe oge tukira kiumba gutoma nkoro ikaringana inya muno ekongera ore kuringa ndamu mwirine na inya kana gento kira kiumba gutoma pipe ya ronje kanyia size ekanyia diameter ya tebu watumira ka pipe ka inchi nini ronje ukurukaira kiri pipe era wena pressure nene kwa into cha gukunda thigara kere antu betu bamiro into da utumira thigara into da nshobi okwana into biomba gutuma twethora twina thina ja nkoro bionde pila ni bitumaga mami betu bakethwa benambi uraisi bwa kugwata ni pressure. Alright. Atwarĩrie stress nuntu nĩ gwataga mũno kurumbuga mtu ũrĩa mwikirite nda na atimukire mbuga kwina other traumatic circumstances chejira mbuga mtonja gukua stress ni thagia pressure kana nĩ myth kana nĩ nkwagaya pressure pambĩrĩrie na kwarĩria atĩ kana tuga wĩna pressure nĩ wega mũno tukuthimĩte maita jairi kwĩrĩ maanisha ona takutuge kwa mfano okuigua ogua mtu agokuringa rwe kana okwambiria kumatukithwa ni mtu utuku no kumenya nkoro yaku ikainge ya speed ire kuringa nayo ndamu ire bandu igatuma mbi ndamu ikurukira kire pipe ciayo mwirine ina speed kwou rira wina stress tuge kwina mathina ja maisha ja gusukuma tuge kwina thina ja family kwina andu akiri family kwina thina ja ana tukona ichi kwina thina ja pesa no tubo economy okuona era no etume fora an hour so ethari muogu kana mairi watuika pressure kwigwitia ko kira kia maana muno ni mtu kumenya kuraithirwa maita maingi na ugaja ile yake lakini ni wega tanarua kwatuika kawena kathina narua ugateka rest ukanogokera ukatuika checked na iketo nkwarĩrĩria muno mantu ja clinic yes ta batu tu yantu ba mero nda pambirire kuga oni ndomerete mero bombere twina a very bad health seeking behavior nkauga atia mami betu bemujie ona rira bakwiregera ana ne bakuigua ogua muno kweja sibitari kuraithwa gitumi nimbi ariuga athi sibitari no akarugira ana ariuga athi sibitari no akaraithiria mukuru no kuona kumaanisha ati mami beto bejaga sibitari rira kuina thine nene okuigwa wambiriria na kumenya wina kathina mwiri kuna yona gintu gigutuma wigwa murimu tugo gukuigwa ugiturwa ni kiongo anto weje sibitari ngugi yaku ni kuthi kire chemist ukagura paracetamol ukagura mara moja ukugura mara moja na arua ukugura mara moja ruju nukuona tutara itha ni mbie gutuma gwata headaches kana kiongo gigutura alright nukuona kwou na arua anto athikiri beto kira ngomba kuga nigutuika batuteja mero tupatiri ku improve ora tukuthi kuraithwa tupatiri kuthi sibitari riria waombwa ni mwiri aya ukija kuthura mami okwa mugana ari na thine BP ndiria aritui ndina ugwati bwa kuthura nyani ndina BP kagita kara nditui yes bambiriria na kuraithia mantu jari jamba kuingia risk ya ugo kugwata pressure eyu ni imwe tugikire mwana wa mbere inyani wari na pressure iri maanisha kire mwana ujo abairi tupatiri kwethira twambiriretie kliniki ya kuraithiriria pressure yaku mapema no nitukwirigira no itie no kugwata ketho mamu aku ena murimo kana risk ya murimo jwari wa mbere tayu ya pressure mbugire ati ketho no ari nayo kana no ari na thina ya pressure wagwata mwana nino na ndeona pregnancy ria etwikaga high risk alright okay Bwaga mutegereru TV rikana oketha wina kiwire no aranira about kurukira ijire 3:5 namba ya SMS tina mari kinya jari kugeta kuraja nitucokerete na rwere ruru nyume kagitagati kuraja
Gigi ni Wero TV. Azam TV now has new lower prices starting 1st December 2025. Get your Azam TV decoder for only 1,000 Kenyan shillings or the decoder plus satellite dish for just 2,500 Kenyan shillings. Enjoy crystal clear HD entertainment with over 200 channels of movies, sports, news, kids, and more. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangu no faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na si bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Grace Park Medical Hospital ni sibitari ire tongeretie kiri wajani bo tungata bogi mabomwiri na iri na uteabwa kinande gutigira aje baraba gutungatirwa ku iba gutatirwa boina njira ibatere mochiari yakoya mami yakoya akuthari mwana. How does she benefit kanani utethio buri kwa kawa mwekorojo yezire na maybe rwakai kana tina rwakai na expectations tiawe ugamba ithana kamba intuko na ketho ndikwe kwa mwana. Lucky enough in our facility we have Monday to Friday where we have gyna clinics. Tell us about Mantuyege test chenu na ithimi, you know. Okay. Hakuna kipimo takuja Grace Park ukose. Even if we are outsourcing that lab test to Nairobi or maybe to South Africa kwa birabi ita mwankano, you are under us. Tote kweranga ita okagitirwe na. Kenda kumenya mantu nkuruki iguru ya Grace Park Medical Hospital motungata yayo na mirimo ira erigitaga gwatana Phineas Imana ntuko shonda cia Jumatano bari na ataramu kuma Grace Park Medical Hospital kwambia thegire na ndeka 50 munka theto ndeka 20 utuku aja ndene ya Wero TV rumuri rwa Amiru. Grace Park, your health our priority. Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha. Akajiambia hatatulia hadi ipate. Akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV value for only 599 Kenya shillings. Athugania skuru ireretaga ugaruruku buthongi uturone ni skuru ire kuwezaga muchemo jwa campus ore kubatere tukugwate ugeni Kenya Methodist University itukurite bunene na twatwika skuru iri na nkuma na igweta kiri sekta ya mathomo jeguru turi na rito kuma nkuru kienthiguru 34
campus cietu ni Meru, Nairobi, Mombasa na Kinyathi Kemu TVET Institute, na nituejanaga mathomo kathumba kiritengo mwanji PhDs, Masters, Bachelors, Diploma na Certificate. Kumania na onture bwetu bwa Gikristo na guchiatira gukiria kithomo, no twitite na mbere gutongeria kire gutigira turi na mugongo jo kurumira kithomo. Tonya narua Kirithi Kemu TVET Institute, the School of Business, Medicine and Pharmacy, Health Sciences, Science and Technology, Computing and Informatics, Economics and Political Science, kana Education and Social Sciences. Ni untubwante tonkuruki turingire thimo kurukira 0724 256 162 kana 0725 751 878 kana uriongere mutandao jetu ni www.kemu.ac.ke kenda uchiandikithia kirojukania bwa January. Kenya Methodist University, the future is here. Mimi nasema ugali ya Lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, kwa afya bora ya jamii, ungapoa ni Lea tu. Guys, hamwezeni wait? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Eje ni Wero TV. Uchokiche mwanya mutegeri gwetana mbere kurumira mubango jogima ni utonga tawo kona TV kutukana turarira mantu jegie blood pressure kana thina gutwa kwanda mundera mwekurari umurito harane about turi live ukurukira Facebook na kinya YouTube. Aya atutonye kire bionaniria biria mwekuru murito mba kuthura akigagua kana akiona akimwiri jwawe akamenya aja ambete sibitari tikantie kunywa panado kana mara moja wamba kuthura ndina thineji blood pressure na no twirire high risk. Yes. Ni wega muno mpambiria na kuga ati wena thina ya pressure. Pressure ni thina muno ke baba ingi. Tukethura twina antu 10 aja. Antu nkurukia batantu tukana bana. Na obethura bena pressure na guteke bakuiwa mwiri. Oh. Okwigwa. Gitumi nembi pressure ni murimo jwa mwiri junde. Tekaomba kuga ni gento kiomba gusumbura gento kemo mwiri-ini ali. Pressure ni gento gigusumbura nkoro. Pressure ni gento gigusumbura mpigo. Pressure ni gento gigusumbura edema. Kumaanisha kiri baba ingi muno ba mami betu kanda eja gutwika ukethirwo wina kione nekio tatuge ukwigwa kiongo igutura eu pressure egukara mwiri na kagita gaka nenema ko kwito mami betu bara bakwirigira ana batiri kuigwa mwiri bakamenya aja ndeto teinjega ne batiri ku hospitali bwa mbere ndianda kwambiria na kuga ati rera mami beto bara bakwirigira ana bakwambiria kuigwa manto jaja niro batiri kuja hospitali bwa mbere no gutwika muno baba ingi bambairia kuigwa kiongo ni gigutura ukona bagatumira panado na tondawa lakini kiongo kera gitikogwa okay bwaja ire ni gutwika bangi bambairia kuigwa kirungurira era antu baba ingi bauga heartburn ukona na acidity ni wega muno rira mami beto bagwata kuigwa kirungurira kiria bakeja hospitali tukabarothera ithini bangi bambairia kuigwa murimo bena ana rutere rwa right okuigwa au akuine etema bambiririe kuga pressure ni murimo jusumbura getema nkoro na mpigo kumaanisha bangi gwatwika egukinya kire mpigo irituma bakambiria gutwika bate kuomba kuthi kioro gike nini bagwata maumago jaja ingi okay
na pressure iri iguru nitumaga nkoro ikanoga kuringa ndamu kwao runji rukejura mwiri bakambiria kuimba uthio bamwe bakambiria kuimba maguru mono mono baimbaga maguru joja iri na bangi bakaimba uthio okona na tuthina twa kuigwa no kwithirwo pressure gwitia muno twi almost mweri jwa mugwanja kana jwa inana mami betu bakambiria kuigwa mwana ate gucetha wega okona kana bakambiria kuigwa ati kwina nthiurura kuigwa nthiurura kuigwa mwiri jukunoga muno batiomba kuthi ta kuma aja kuthi aria bate kuigwa nkoro ikiringana hinya okona no tobwa pressure kwithirwo igutuma nkoro irogane kurita ngugi ayo otherwise kwina mantu jange bomba kuigwa ta kuambiria kuremwo kuona wega ugatwika utikumba kuona mbere wega no tobwa pressure uri ingi yes ndenda winyeria gwita clinic antenatal nuntu imbigirwa gweta sometimes kumba kuthago tena symptoms ko ugo ukathuganio tena BP nuntu utenthiururo kuigwa na nomea batu twiga wa hatbane kuruba ko mwana wina mutundu jo mwingi utekigwa hatbane utekigwa mantu jo ukathugania we sawa mbuga no inyeria antenatal na mbuga inyeria antenatal utwereithie mwekura kethirwa mwekura murito akethirwa ena BP ne akarega gwita cibitari imbi umbo mukarikira we na imbi umbo karikira mwana ura we kiune kya aya ni wega muno kiuria kiu no tumbambiririe na arua na kuuga ati aja Maua Methodist twina clinic na twina obstetric and gynecologist bora omba kweja twakuraithiria ithimbi byaku tukaraithiria ithimbi bya mbugire bya ndamu tukaraithiria ithimbi bya tema na bya mpigo na mono tukarutha kuthima pressure pressure ya mbugire mami betu babainge muno be mojie na bateri kuigwa no ombi mwiri bo bale siria be sawa lakini bate sawa kwao leria mami betu bamenya bwa mbere utagwata ndamu yaku ya mweri ukurutha kithimi kia test pregnancy ukumenya we positive we na mwana o thai wamenya bou niro mubatiri kweja cibitari tukaburaitha because experts baba nibo bakomenya nimbie kwendelea na mono pressure ya ukarega kweja tukuraitha kwina very bad side effects kana tujiita complications yes no nto na ndenda mwite gukinyira mwana wega yarega gukinyira mwana wega the next thing ni mwana ate gukura wega ara kiu mwana ena risk ya kukuira aria kiri kiu tene no nto ate kugwata minerals na nutrients iria batiri kugwata wajaire ni gutwika pressure ire iguru ne tomaga ugatwika ba mami betu bena risk ya nkoro kunoga kuringa ndamu bakagwata gutwiko heart failure bena an issue ya kinyake ni mpigo ikarutha mpigo ile mwone kurita ngugi ya kuthambia ndamu okuyigwa ugatwika wena gutwiko kidney failure na nande into be beyond there nibe kunogia mwiri no ntumwere kaje kuritira ngugi antu bairi kwena mami na kwena mwana ugatwika ba mami betu pressure ya itia bena uraisi bwo kugwata kira twetaga eclampsia kana bakambiria kugwata ira twetaga ikemiro mbiji bamiuga kifafa okwana na kifafa ina kwambiria kuina na kwaga fahamu no gutome mami betu bagakua na iketumi ni bwa maana mono mbere twetera ikinya aria ukeja tugakuraitha mape twakuraitha mapema kwao antu betu ba meru athikiri betu ni wega muno na arua ndejaja tumenye ati mtu ena mwana kana akirigaira mwana athi araithwa pressure athi clinic kana ntu ithimi biria turuthaga aria ni bia maana muno aya no affect gukura kwa mwana no affect gukura kwa mwana muno mbugire mwana ategwata nutrients kwao no wethiire mwana tukwirigira twi mieri mugwanja kana inana ena kilo ithatu ati mwana thayu ena kilo imwe okwana na aji arua tukethora twina ngugene na mone ya kwambiria kuthii kumutethereria gukucia miruki
kutheo tuna thina nene muno ya kuthii kumutethereria gutuika akaendelea kuongera kiro na no kuona nandi twina inya uraici bwa mwana uria gukua ajiaro. Yes. Aya, kiri tuge for example mtura wiza clinic mawa Methodist Hospital na ko diagnose na thina BP ari umurito bu manager te kana imbi bu muthitheira gutigira akwa mwana we bwega na akwa mwana we bwega na mwana we sawa. Twambairia bwa mbere na kuhakikisha toko tweka sure wena pressure. Pressure kwa twika yeyo tukarutha ithimi biria mbugire bya kuraitha parts iria ja mwiri igo twika ni gusumbura ni pressure. Mbugire nkoro, edema na mpigo. Twarutha borea tukambiria nandi gukunenkera ndawa ja pressure. Na mbugire aja twina ataramu. Tatuge nandi daktari uria munene nkurukia kwaja. Gwatwika nibo bakumbira ni ata tugakunenkera ndawa. Ta iria tugakwandimiti tukahakikisha pressure jaku ikweja in control. Ikwema na kile kiwango kiria tukwenda. Kana kile kiwango kiria tukurutha atia tukuona mwana ni agutetheka. Bwaja ire twambiria ndawa ja pressure tukambiria nandi kuraithiriria mwana uko ukaribu. Mwana uria keu aja twina mbisa twetaga ultrasound tukaraithira tukona mwana ni atia akari ena kilo jigana ni akwendelea wega yaria keune. Bwaja thatu tukathikiria kira twetaga fetal heart rates. Okuigwa tukathikiria mwana na weri nontu nandi tukona pressure iyo nkoro ya iri ringatia. Okuona ni akwendelea bwega twarutha borea tugakureta aja tugakuraithiria na nontu muno rimwe na rimwe baba inge pressure ijaga bea kuwe na ara mwiso meri mugwanja kujiara tugakuraithiriria kwa ukaribu. Kwa twika pressure ikweja in control tukarutha what we call booking. Tukabook clinic ere okeja nyuma ya kiumia kana biumia biere tukaitha pressure bankari ria tukaguteithia kujiara tugwata mwana. Aja mawa Methodist twina services injega muno ja delivery. Kile baada bakujiara njira ya kawaida lakini baada tukuona complications banka ugatwika ni tukwenda kuthi gugutethereria ukulitera mwana na njira ya gukuthinja ira tweta cesarean section. Ukuona watwika nandi kwina bad outcome kaira nkuga nandi tuge mwana akunoga kiu tuge tukuona placenta kana kira kiguconnect mami na mwana kiantu athuku kiumba gutuma mami betu baka gwata complaint muno. Ukuona tukeja tugagutethereria tukakuruthira operation area na we have very good outcomes nontu twina gynecologist aja na obstetrician nitukumba kuraithiriria tukariria ugwata infection nitukumba kurutha what we call follow up tuge mwana akweja mapema mieri mugwanja mbere ya kinya mieri kenda. Twina very good nursery ara tukumba kuraithiriria ana baba tukabatethereria gukucia miruke tukabatethereria tuge kwina kathina karario na tukaenda up kuko discharge wena mwana waku boy very healthy na tukarutha clinics ja go follow up okene nkairwa ndawa yenda kuongerwa tukongera twambiria kunyia tukanyia. Yes. Aya mbere tumaruka apart from ndawa imbije critical kana ibwa gitumi mwakuru kwithirwa akimenyera mikarire yewe tuge for example na ndugeta kuongera uritonkurukia kithimi i mikarire riku yumba go support ndawa kiri mwekuru uria wi diagnosed kana wirie na BP gutigira inyaketha na kunywa ndawa atigete na ndi gutara nja gutwika na ndi na kugitabure na kwangaratania utungata. It's very good pambe mbuge ati pressure ni wega muno tukigutirita pressure ona gukwengwa urie daktari nimbie gutuma mbithura ndina pressure kire mwiri jwakwa ndioni nontu twina mami baire aja o umwe wao ena kira giumba gutuma agwata pressure. Ukuona kwina uria kugwata pressure thaiji nontu tuge mwiri jwae jura na pressure mbere ya gwata mwana na kwina ungi pressure irija nontu bwa gitumita tuge arari na twins. Ukuona kwou ni wega muno welewe nimbie gutuma pressure nontu twin there
twina pressure tubatiri kuraithiria bila tukuria our diet kitumi muno ni gutwika tukone je tugucensia turere uria tukwenda stare intobia nduka cakes na intobia na sukari nyingi na research ile iruthetwe muno Africa irionania batu twina rangi je to njiru we are twina risk ya kugwata pressure muno just because twina rangi eji na nuntu ndamu jieto je very sensitive to sumbi ko gitumiwe gwa tukiuga tekugita sumbe buru ta konyia kiwango gya sumbe kiro gutumira konyia kiwango kya cholesterol okay na kuraithiriria muturire utwike muntu ategutinda akarinde ta muntu active exercise time yetu kuthira ndendo nchokiria bire biranga kuria bithatu na njira yinkwi the energy ya preeclampsia ni thiraga ndae wa mwana menya mtu no athugania mwana na umire na ndithine kwe kuthira kana iboga gucoka postpartum utegerwa yo wa for sure ikuthira. Does it mean mtu uria wina thine BP kaka thinjo imbije kuruiva kirite nyamwera ibatenda muno mantu ja theater? Does it mean ugeta the theater way automatically? Na number 3, does it mean withdrawn or na lineage ke pregnancy je kana kiri urito mwana mbere mbwa mwana ungi wijite nyayo igiven uketho wina thine nande kiri kiuria kia mbere wena pressure kagita ka kwiregira mwana preeclampsia ni wega muno tukuraithirie pressure yaku inya tuko 42 warikia kujiara ndiugira biumia bitantatu kanda tutwika sure ate twajiara mwana tukuthiria kira kiumba kwetho kiratumite ugwata nimbi ni pressure ko anto beje postnatal care clinic no tukwena uria ari na pressure mbere ya gwata mwana na kwena uria atari nayo lakini akugwata mwana ikathira kwa decision ya gutwika utena pressure tie twike ni decision ya daktari okuigwa alafu okuria kiuria kya follow up ni kya maana muno turuthe follow up no to pressure ni gintu kitiomba kuthira itarimwe no it's a chronic ni kumaanisha ni murimo jurio jukwendelea ni wega turigirie jutikendere kana tutrite junyie yes aya kire kamirere uge bwaku bwa muthia buria wenda mutegerero TV ari kana kumania na rwaria ruru no turikanie ma Methodist Hospital ina kiuro kwenda kuja antenatal care naja yes bugire aja mwa Methodist twina clinic kwile kamera twina clinic tweja tukaraithiria ba mami betu tukaraithiria ithimi biria na tukendelea kukunenkera ndawa na kuraithiriria uria kwendelea na twina experts gynecologists na obstetricians baraba ukuraithiria tukaruthe wiga twika ni safari tiga tugukuraithiria tarimwe ugatwika tukathi nawe mpanga tha irio kabua na ni wega muno kirathi kiri betu turaithiriria bila tukuria uria tugutura kanda tumenya kutethereria ba mami betu bara bena pressure kana bara batije bena pressure asante sana niko alia pressure ya kile mami betu thank you very much doc wija kairina kairi thank you tugukinya muthia jwa mubango jwetu ntuko ya naro tuchokire nkatho cha mwanya mutegene ntubwa kona kanya kugwatanira na ugwa mbirigiro kwithirwo kithoma gintu kimwe kana mantu jairi gukonia rorero ntuko ya naro mwaka kimya kiu kingi kwendere kagita gake gambitagwa ntinyari kinywa tujo karibu bango jwa ugimani utonga